Tri, štiri, Domžale! Bravo, no! Super! Da, Luka! Igralka! Mirno! 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 Mirno, Luka! Tutto bravo! Redu! Daj! Oskar, tempo! Situacija, žoga na tleh. Andrej, prva desna, prva leva. Znak se ustavi, noga preko. Oba. Hop, hop. Delaš situacija, da mi steče maksimalno. Pa. O, ajde vidimo još šest. O, ja, dale. Ja, bravo, gol. Da bi gol. Imamo tu situaciju. Opa. Ja.